adem di bumi paon kecu nasib nengah korang anget bidan awakku seperti rasang mare enten uluni telah joglak duges 6 bulan zaman ngadep warisan ngabebipis miliaran umbarin demen tengah simpenan dipis telah dia mekalin ketuk yang berjalan urip kulit bidan nekewah benang kehin dibertelah cara silapin mengkuce marengeli marengeling ke mimi marengeling